Už v polovině března by měla podle předpokladů odstartovat rozsáhlá rekonstrukce hlavního silničního tahu regionu, tedy komunikace 1/55. Oprava silnice si vyžádá téměř půlroční uzavírky a na ně navazující objízdné trasy. Právě koordinace postupů a řešení lokálních problémů mělo být na programu schůzky, která se konala počátkem týdne v Kunovicích. Ředitelství silnic a dálnic se prostřednictvím své zlínské pobočky momentálně nechce nijak vyjadřovat k podrobnostem stavby. Prozatím prý ještě není nic definitivní. Jisté ale je, že se bude jednat o úplné uzavírce silnice. Čeká se ale na vydání rozhodnutí kraje. Bylo požádáno o uzavírku od 15. března do 31.10. do 31. října, ale předpokládám, že ta uzavírka asi toho 15. března nezačne, možná je tam dojde k posunu o týden, o dva. Je dost možné, že taky ještě se to protáhne do listopadu, ale to všechno záleží na tom, kdy se začne, jaké bude počasí. S výsledky jednání ale absolutně nesouhlasí představitelé obce Nedakonice. Jejichž obec je součástí hlavní oficiální objížďkové trasy. Těm se nelíbí především to, že během příprav jim bylo opakovaně, a to včetně projektové dokumentace, přislíbeno, že se v obci objeví 2 dočasné přechody pro chodce. Nárůst vozidel projíždějících přes obec bude o 6 000, to znamená, že je předpoklad, že tu bude projíždět 12 000 vozidel denně. Už tak je ta situace špatná a na základě příslibu a projektové dokumentace, kdy v projektové dokumentaci byly tyto 2 přechody zakresleny, jsme se vzdali práva odvolání, abychom stavbu zbytečně neprotahovali. No a na včerejším jednání nám bylo sděleno, že nám prostě ty přechody nebudou zde zřízeny. Tuto situaci vidí Nedakonice jako naprostou katastrofu. V obci totiž existuje jen jeden jediný přechod, který je ovšem hned na začátku obce a většině lidí tak vůbec neslouží. Mesto Skalica sa v uplynulých dňoch stalo dejiskom podpisu zmluvy o spolupráci a partnerstve medzi Krajským výborom dobrovoľnej požiarnej ochrany Trnava a Krajským združením hasičov Čiech, Moravy a Slieska Juhomoravského kraja. Tomuto aktu predchádzalo prijatie delegácií dobrovoľných hasičov v obradnej sieni radnice primátorom mesta Stanislavom Chovancom a zápis vedúcich delegácií do pamätnej knihy mesta Skalica. Pán starosta, v čom vidíte hlavný prínos podpisu tejto zmluvy? Hlavní přínos vidím v tom, že jsme se vůbec dali dohromady, že když jsme byli kdysi dohromady, teď nám to trošku schází a myslím si, že hasiči celosvětově by se měli združovat v tom, aby si jeden druhému vyměňovali zkušenosti, pomáhali si. My si myslíme, že získame my, Slovenská republika, aj odbornosť od nich, pretože naozaj dobrovoľní hasiči sú trošku na vyššej úrovni. Nechcem teda tým ponížiť našich hasičov, to vôbec nie, ale myslím, že vzájomné stretávanie sa, výmena skúseností určite prinesie inšpiráciu pre našich hasičov, ako sa lepšie vzdelávať, ako sa lepšie dovybaviť, ako pracovať s mládežou a tak ďalej. Už loni v červnu schválilo uherskobrodské zastupitelstvo zřízení třídy mateřské školy pro děti do 3 let se zvláštním režimem. Cíl je na snadě vyjít vstříc rodičům, kteří nechtějí nebo nemohou čerpat obvyklou mateřskou dovolenou a rádi by se vrátili zpět do práce. Pro zřízení třídy jeslí vybrali zastupitelé mateřskou školu obchodní. Právě tady 27. a 28. února probíhal zápis. Vím, že přihlášku si vyzvedlo 14 maminek. Předpokládá se kapacita oddělení minimum od 8, maximálně do těch 16, což je asi takovéto jedno oddělení. Částka, kterou maminky v tomto případě budou muset platit na dítě, je velmi zajímavá, na jedno dítě 2 000 korun. Takže převážnou část těch nákladů ponese na bedrech město. Předběžně město vyčlení na roční provoz třídy dětí mladších 3 let částku zhruba 600 000 korun. Náklady se sníží o zmíněnou sumu, kterou uhradí rodiče. Jesle totiž nejsou dotované žádným státním orgánem. Podle ředitelky školky v ulici Obchodní Renaty Nesázelové se v současné době pracuje na vybavení speciální třídy. Ta začne fungovat od 1. září letošního roku a umožní až 16 maminkám nebo tatínkům sladit pracovní a rodinný život. Uherskobrodská radnice očekává velký zájem ze strany rodičů i v dalších letech.
Skalickí futbalisti už 2 roky využívajú štadión s umelým povrchom. Najviac sa im hodí počas zimných mesiacov a zimnej prípravy pred jarnou časťou súťaže, ktorú skalickí hráči ukončili v nedeľu 4. marca. Zimná príprava není nejak zvlášť obľúbená u hráčov, je dosť dlhá, no snažili sme sa ju využiť čo možno najlepšie, aby sme sa pripravili na jarnú časť súťaže, ktorá začína teraz v nedeľu v zápase s Galantou. Absolvovali sme 35 tréningových jednotiek, 10 prípravných zápasov. A výsledky prípravných zápasov ani nebudem spomínať, pretože tie v tomto období nie sú podstatné, pretože súperi, my sme v určitom štádiu prípravy. Bol by som rád, keby sme prípravu zúročili čo možno na najlepšie výsledky. Mládežníci všetci absolvovali prípravné zápase. Tieto prípravné zápasy sme nejako nevyhodnotovali, pretože není problém pozvať sem x slabých mužstiev a všetkých ich poraziť, tváriť sa, aký sme dobrí, ale prípravu si organizovali trenéri, pozvali si slabšie, silnejšie mužstva, strieľali sa výhry, prehry, takže ako bola tá príprava kvalitná, ukážu súťaže a my veríme, že tá príprava bola kvalitná a že v súťažiach potvrdíme tú formu, ktorá bola v príprave. V rámci zimnej prípravy sa v Skalici predstavili aj moravské tímy, mládežníci a seniori z Břeclavy a proti celku z najvyššej slovenskej futbalovej súťaže FK Senica si zahrali futbalisti druholigového FC Teskoma Zlín. Přípravný výbor pro odtržení Jarošova se přibližně před 14 dny sešel s představiteli města Uherské Hradiště. Na schůzce výbor s městem projednal příčiny svých snah o odtržení této městské části. Na setkání ale nebyli přítomní všichni členové přípravného výboru a tak se na rozhodnutí, zda budou snahy o odtržení pokračovat, čekalo do konce února. Nakonec jsme hlasovali, jestli budeme pro tu alternativu pokračovat jednání s městem nebo proto odtržení Jarošova od města. Hlasování dopadlo tak, že členové přípravného výboru hlasovali proto, abychom dál pokračovali jako v práci na odtržení Jarošova. Největším argumentem pro odtržení je podle přípravného výboru především nedostatečná snaha města zkvalitňovat život obyvatel Jarošova. Dosavadní investice se jim zdají nedostatečné. Vyvrcholení plesové sezony patří obvykle reprezentačnímu plesu města, který i letos Kyjov uspořádal společně s Městským kulturním střediskem a televizí Slovácko. Večer plný hudby a zábavy přijel podpořit zpěvák Peter Nať nebo slavný trumpetista Vlado Kumpán. Takovou třešničkou na dortu je samozřejmě ta oblast vinařství, neboť jsem nejenom milovníkem vína, ale v poslední době i jeden z těch, který víno hodnotí a musím říct, že ten letošní ples má skvělou vinařskou aureolu. Totální improvizace vládla na pódiu sálu Evropa v Hodoníně, když na něm společně hráli Vojtěch Havel a Jiří Stivín. Hudebníci přitom nic nezkoušeli, ani si nedohodli žádné skladby nebo témata. Návštěvníky koncertu pobavili svou schopností zahrát si naprosto svobodně a reagovat na vzájemné nápady. Vojta má bezvadný přístup k improvizaci a k muzice právě, která vzniká přímo na pódiu a že si nemusíme předem vůbec nic říkat. My hrajeme právě přesně vždycky to, co nás napadne v ten pravý moment a to je to nejkrásnější. Jiří už to naznačil, já se s Jirkou znám 27 let a vlastně těsně po konzervatoři jsem s ním začal improvizovat. Hráli jsme v Redutě a od té doby se vlastně tak párkrát za rok scházíme. Základní umělecká škola Kyjov si připisuje další úspěch díky jednomu ze svých nadaných žáků. 14letý pozounista Ondřej Pavluš se jako jediný zástupce této školy zúčastnil soutěže Eurovize. Spolu s dalšími nadanými žáky se pustil do nelehkého souboje. Jak sám přiznal, na odbornou přípravu měl pouze 1 týden. O své účasti se totiž dozvěděl na poslední chvíli. O to více potěšující byla zpráva, že patřil ke špičce této soutěže. Skladbu jsem si vybral francouzskou Marsou symfonii od Alexandra Goldmanta. Co se týče soupeřů, tak byli hodně nároční, protože vlastně všichni byli absolventi už konzervatoří a vlastně dá se říct, že jsem tam byl taky jediný, který byl ze Zušky. V stredu 29. februára o 9:30 bol v dôsledku dažďa z predchádzajúceho dňa a rýchlo sa topiaceho snehu primátorom Javy Pavlom Halabrínom vyhlásený 3. stupeň povodňovej aktivity. Ráno, keď som stala, už sme boli vytopení.
A večer bolo snehu, ešte ráno som sa zobudila o 5:30 a už som mala plný dvor vody. Obyvateľov miestnej časti Turalúka tentokrát neohrozovala stúpajúca hladina vody rieky Myjava, ale voda stekajúca z polí, ktorú zamrznutá pôda nestíhala vsakovať. Vzniknutú situáciu ráno krátko po 8 začali riešiť privolaní hasiči. Bolo nám nahlásené, že obyvateľia Turalúky majú zatopené pivničné priestory a priestory dvorov vlastne. Došlo k tomuto zaplaveniu a dá sa povedať, že znehodnoteniu aj obydlia, aj dvorov, ktoré sa nachádzali vlastne pod týmto svahom, odkiaľ tá voda stiekla. Povodňová vlna prešla v noci z 28. na 29. februára aj Trnovcami, kde došlo k vyliatiu vody z koryta rieky. Stekajúcu vodu zachytával Suchý polder pri nemocnici s poliklinikou. V Turalúke pomohol zadržať veľké množstvo vody polder so stálovodnou hladinou Svaceník. V tomto roku si už takúto papierovú permanentku na plavare nekúpite. Pravidelní návštevníci zariadení rekreačných služieb mesta Senica môžu využívať čipovú kartu. Zákazník nemusí mať viacero kariet na jednotlivé služby, ale jednu kartu využíva na viacero služieb. Moderný elektronický systém vyžaduje nielen nové technické vybavenie, ale i finančnú investíciu. Do úplného zosúladenia systému budú čipové karty fungovať len v niektorých strediskách. Zatiaľ na mestskej plavárni na využívanie služieb sauny, bazénu, solária a športovej haly. Postupne, ale bude to určite zavedené i na ostatné služby, ako využívanie ľadovej plochy na zimnom štadióne a bazénu na letnom kúpalisku. Pravidelný návštevník zariadení rekreačných služieb mesta Senica si môže čipovú kartu kúpiť za 5 eur a kredit si podľa potreby dobíjať. Každý zákazník získava 10% bonus na tejto karte. Budeme hľadať ďalšie možné bonusy alebo určité súťaže a výhody týchto kariet. Dobíjanie je zatiaľ možné v pokladni mestskej plavárni, ale určite to bude možné i na ostatných prevádzkach, tam, kde bude možné i túto službu využívať. Dobrovoľná a nezištná pomoc v našom meste pokračuje aj v tomto roku, keďže rok 2012 bol v Európskej únii vyhlásený rokom aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami. My sme vlastne chceli tento rok v Senici oficiálne odštartovať, aby už začiatkom roka prebehla vlastne nejaká spoločná akcia mladých a starších a zvolili sme si práve takéto aktívne poobedie v zariadení sociálnych služieb. Mladí dobrovoľníci, študenti senických stredných škôl, prežili vo štvrtok 1. marca v zariadení niekoľko hodín so seniormi a deťmi osamelých matiek. My tu nie sme prvýkrát, už ale tretí raz, takže už sme v tom takí zbehnutí. Stolný hokej hrám s kamarátom, ktorý je tu vedľa. Akú kartičku? Zatranie? Hrám, ale neviem čo, tuším hokej. Teraz je to pre nich také trošku vyrušenie, je tu veľa hluku, veľa ľudí, veľa podnetov, ale oni hlavne tie zážitky spracovávajú tak potom dlhodobejšie neskôr a veľmi príjemne sa to vyplavuje, veľmi tak ako chutne na to spomínajú. Páči sa to každému, sme to vedeli už dopredu, tešili sme sa všetci. Veriaci pravoslávnej cirkvi v Brezovej pod Bradlom sa od nedele 4. marca stretávajú v nových priestoroch v Národnom dome Štefánika. Tak určite sú väčšie, krajšie a je to klasická miestnosť a nie kuchyňa v jaslách, ako to bolo doteraz. Po klasických pravoslávnych bohoslužbách prišla na rad samotná posviacka nových priestorov. Toto nebude ako regulérny chrám, preto len vlastne zoberieme svetenú vodu a len svetenou vodou pokrúpime steny. Pokiaľ by to bol regulárny chrám, tak by posviacka trvala 3 hodiny a pevne verím, že toho sa na Brezovej dočkáme. Plánujete v budúcnosti postaviť v Brezovej vlastný chrám? Určite by sme chceli mať nejaký malý chrámik, určite nie veľkosťou evangelického kostola alebo rímskokatolického, ale nejakú takú menšiu kaplnku, aby predsa len to miesto bolo také dôstojné, aby aj všetci ostatní videli, že máme krásny kostolík so žičkou s malým zvonom. Momentálne hľadáme vhodný pozemok, ktorý by slúžil na stavbu nášho kostolíka alebo nášho chrámu. Hľadáme veľmi opatrne, pretože chceme, aby ten kostolík bol niekde na kraji mestečka, aby jednoducho veľa ľudí nevyrušoval, aby sme neboli nejakým trňom v oku, ale aby sme tak pekne splynuli s ostatnými kostolmi, tak pekne na kraji v nejakej tichučkej lokalite. Ak by sme si položili otázku, ktorý šport je v Skalici najpopulárnejší, odpoveď je jednoznačná – hokej. Ak by sme sa ďalej opýtali, ktoré športové náradie sa v Skalici používa najviac, odpoveď je tiež jednoznačná – hokejka. Ale nie iba tá, ktorú využíva ľadový hokej.
Už niekoľko rokov je veľmi populárny hokejbal, pričom skalickí hokejbalisti hrajú najvyššiu slovenskú súťaž Extraligu. Na prelome rokov pribudol do Skalice ďalší šport, ktorý používa hokejku, i keď trochu odlišnej konštrukcie – florbal. Aký šport je florbal? No, tak je to šport, ktorý sa hrá v telocvični. Hraje sa systémom 4 hráči plus 1 brankár. Od hokejbalu a od hokeja sa to líši tým, že je to bezkontaktný šport, nehraje sa do tela, hrá sa 2x15 minút. Koľko hráčov tvorí jeden tím? No tak jeden tím tvorí 15 hráčov, na palubovke sú 5, 4 plus 1 brankár a ostatní sa striedajú. Na konci minulého roka bol zorganizovaný turnaj, ktorý mal byť akýmsi testom organizačných možností, záujmu hráčov a tímov. Ako vlastne vznikla myšlienka založiť v Skalici mestskú florbalovú ligu? V podstate s touto myšlienkou prišiel Adam Hafner, Marek Urbán a ja. Zo začiatku to nebolo veľmi rúžové, nakoľko boli to len určité plány a dohady. Všetko sa to vykryštalizovalo až po vianočnom turnaji, ktorý sme odohrali na základnej škole Vajanského. Vtedy sa k našej myšlienke pridal aj pán profesor Alexander Pokovič a vlastne hneď po novom roku sme sa stretli s pánom primátorom mesta Skalica. Výsledkom našej rýchlej dohody bolo to, že sme de facto 10 dní po tom stretnutí štartovali prvé kolo. Koľko tímov sa zúčastnilo toho vianočného turnaja a koľko už hrá v mestskej lige? De facto toho vianočného turnaja sa zúčastnili všetky tí tímy, ktoré hrajú ligu. Tam sa vlastne aj vyjadrili, že majú seriózny záujem sa zapojiť a dokopy je to 8 tímov a okolo 110 hráčov číta liga k dnešnému dňu. Prvé kolo skalickej florbalovej ligy sa odohralo 15. januára. V týchto dňoch sa skončila základná časť súťaže. Ako ste spokojní s priebehom tej základnej časti? Tak my sme si už na začiatku hovorili, že tento ročník prvý bude taký zoznamovací, nakoľko to bolo robené rýchlo a počas školského roku, tak tá liga je trocha skrátená, aj ten systém je k tomu upravený. Aj napriek tomu, že sme počítali s tým, že budú nejaké tie chyby, tak ja myslím, že v podstate tá liga beží bez problémov. Máme odohratú základnú časť a blížime sa do play-off. Zápasy sa hrajú každý týždeň v telocvični Strednej zdravotníckej školy, pričom jedným z rozhodcov je vždy zástupca jedného zo súťažných tímov. Je florbal náročný na fyzickú kondíciu? Tak je to dosť náročné, pretože nabeháte sa tam hore-dole. Každý tím trénuje individuálne, nesústredíme sa všetci spolu. Je to na každom tíme, ako si zaobstará telocvičňu a ako si rozhodne ten tréningy. Čo vás na tomto športe baví? Tak pretože v Skalici tento šport zatiaľ nemal obdoby a na ten hokej veľa ľudí nemá prostriedky. A ten florbal je taký jednoduchší. Čo potrebuje florbalista, akú výstroj? Je to finančne náročné? No vôbec nie, potrebuje len hokejku, nejakú halovú obuv a dres. Hokejka je to jaká, tak jak na hokeji? Je to špeciálne taká odľahčená, s deravým čepelom, hrá sa s deravou loptičkou. Základná časť prvého ročníka skalickej florbalovej ligy je teda za nami. V play-off sa najprv o postup a potom o prvý titul skalického florbalového šampióna predstaví 6 najlepších tímov základnej časti. Tí dvaja ešte počkajú na tých, ktorí vypadnú v štvrťfinálových bojoch a zohrajú ešte zápasy o umiestnenie. Prví dvaja postupia automaticky do semifinále a výhercovia v štvrťfinále potom hrajú následne s tými dvomi, čo automaticky postúpili semifinále a potom sa hraje finále. Táto sezóna sa síce ešte neskončila, ale pripravujete už tú budúcu? Určite do budúcej sezóny počítame s tým, že by sme sa chceli premiestniť do telocvične, ktorá patrí po strojnícku školu pri starom ZVL, kde by sa hralo dať systémom 5 hráčov s brankárom, 5+1. Na máj plánujú organizátori ďalší väčší florbalový turnaj, kde by si svoje schopnosti mohli vyskúšať aj tímy ašpirujúce na účasť v mestskej lige. Budú sa mať možnosť zoznámiť s budúcimi súpermi, prostredím, štýlom hry i rozhodcami. Aký je záujem o florbal? Na naše potešenie je celkom veľký, pretože toho prvoročníku sa zúčastnilo 110 hráčov a do ďalšej sezóny už vieme o ďalších 5 tímoch, ktoré sa chcú prihlásiť, čiže to je ďalších nejakých 50 hráčov. Čiže nás to teší, že sa tá liga rozrastá a dúfam, že to bude napredovať takto ďalej.